Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Chaymanta ñuka kawsakushpaka Cristopagmi kawsakuni. Wañushpaka hapina kashkata ña hapishamari. Filipenses 1:21. Shukpakalla viciopi watashkashinachu kangi? Shuk amsa sustulla kanapi watashkashina kangi? Ñawpa punllakunapi pandarishka llapikuq shinata yuyankichu? Mana kashpaka matrimoniopi pandarishkamanta llakikunata apakunkichu? Tukuy imapish urmashpa ñuturikuq shina kaqpika, shinallatak Diosta sakishpa karuyashkata kikin alli yachakpika, mana huyipaqtapish huyashkami yaykun, shinallatik yuyachinmi kanpak historiaka mana chaypi tukurishkachu. Apóstol Pablopaq kawsayka pay ñawpaman yuyashkashina mana karkachu. Ashtawanpish payllami kunanka preso tiyakun. Chashna kaqpipish Filipenses 1:4 manta 6 kamaka kaytami Apóstol Pablo kakishkarka. Diosta ñuka mañakushpaka kushikushpami tukuy kankunamantaka mañani. Alli willayta ñuka willi kallari punchamanta kunankamami chay ruranapika makita kukushkankichik. Kaytataqka allimi yachani. Diosmi kankunapika chay allita rurayta kallarirka. Chaytaka Jesucristo kutin shamuna punchakama payllatak rurashpa katikunqallami. Kikinpak imashina kayka kunanllatik mana allikuna shinami rikuritukun. Chayshinami karka Apóstol Pablopaqka. Chashna kaqpipish Apóstol Pabloka kushikuyta charirkami. Chashna kaqpipish kushikuyta charitukunchikmi. Shinallatik ñukanchikka Crisppa katitukunchikmi. Dioska allimi kan. Dioska ñukanchikwanmi kan. Dioska sapallata mana sakingachu. Payka ñukanchikwan kanallataka mana munanchu. Kunanki puncha imawan makanakukunki, imawan chimpapurakunki, imashina punchakunatapish ukupanatami munan. Filipenses 1:12 manta 14 kama kaytanin. Wawki panikuna, kayta yachapaychik. Ñukata tukuylaya llakikuna hapishkamantamari, ashtawanpish alli willaytaka maypipish ashtawan willi tukushkani. Kunan karin hatun mandaqpaq kay wasipi kaq soldadokunapish, chay shukkunapish tukuykunamari Cristomanta ñuka kaypi preso kaqta yachankuna. Ashtawan karin chawpi yalli kriqkunamari ñuka kaypi preso kashkata yachashpaka mana manchashpa apunchik Jesusmantaka kushikushpa Diospaq shimita ashtawan willana yuyaylla tukushpa willankuna. Kaypika yuyachinmi Dioska sinchi punllakunata llaki punllakunatapish ukupaytukunmi ñukanchikta paypaqman kuchuyachinkapaq. Mana chayllata ruanchu. Ashtawantikka ñukanchik llakikunata ñukanchik problemakunatapish ukupaytukunmi ashtawan hintikuna Cristo Jesusta riqsinamun chayachunkuna. Kikinpaq pandarishkakuna, kikinpaq llakikuna problemakunaka kanpak historiami kan. Kutin Diosta sakishpa karuyashkamanta manchakuqpika mana huyipaqtapish huyashkami musukyachin pingarinapaq randika sinchita katichun Diosta. Yachashpa ñukanchik nanayka mana yanqanchishka kanchu. Dioska chaykunata ukupaytukunmi ñukanchikka yuytukunchikmi ashtawan hatun llakikunapi kashkata kunanka watashka shina kashkata shinapish amati kungarishun. Tukuy chaykunata ashtawan hatunka Diosmi kan. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.